inhikato niya mga katutay manghuran kakasiha may Islam amo na impagtawakon al-hasad. Na in hasad ini amo na impagyanon sin Allahu tabaraka wa ta'ala wa min syarri hasidin idha hasad. Daran kita niyo magbasa sin ayat yan iban magpatilibon akulong niya min syarri hakangian sin amin syarri hasid amo imlong taong majangki. Din hakajangkihan niya. Na insakit ini mangdahiray sa papangadatan mangi. Mataod inna juljana nagkangingi asabab sin jangki ni. Na dindi na mahulog impagyanon in selos, in igil, in matuwihan, longta sabab bang tamanahan in hasad ini, amuin maghuna-huna siya malawa in ni'mat sintay manghud niya. Maig doon in karayawan amu indil sin Allahu tabaraka wa ta'ala hatay manghud niya wa tuhawilu ilay amu in makalatun maungkan niya. Subhanallah. Amu tingkawiyaan niya. Amu tinhuna-huna niya. Subhanallah. Amin sakit yan. Ang kanadaran kau na insakit hasad aun waktu mahulog day sa papagyanon amun al-ayn ini. Amin pagyanon ta evil eye. Subhanallah. Makabugain sakit ini. Bang ini timuwo si mambu halong pangatayan sin manu siya. Subhanallah. Iban tumtumun sing kita niyo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-amay-amay. Iyakum wal hasad. Ibut kanyo anibin niyo in pagyanon hasad amu in jangki maguna-una kau maig in nikmat karayawan atay manghud mo us makakaon mo kay mo di man jari bihat to amu yari impagyanon tumtumun sing kita ni fa innal hasad bunal tuud in sakit ini yaakulul hasanat kumaun sing karayawan kumaun siya sin mga karayawan biya sin pagkaun sing kayo hadungol niya at tinabuk ay maksud din dito mapapas maig in karayawan mo biyasin atinya kapudda atinya mapudda malawa biyasin kalawa sin kayo atinya sin dungol amin kaunon si sin kayo in dungol niya. Subhanallah. Ang kanain Imam Hasanul Basri bang aon biya mga matuwihan atinya majingki kanya intanda niya bang niya kaingatan dilan niya hadiah dilan niya matuwihan biya mga gift sabab magsarang sukul siya matuwihan. Subhanallah. In karayawan niya to mahungkay mo amirin hal ang kanadin mga sangingi pangadatan ini sabab mabaya kau malawa in nikmat sintay manghud mo in karayawan maig doon in kabayaan mo mapakaung kay mo mabaya day sab kau sin in yaon aun kay mo na wayrong pagduarwa biya da ko biyaitaan iban sin ako inyari at tinya lumi sing ginhawabaran lumi sin pangatayan alamat sin wayroon pag-iman mo iban kabinsanaan ini sa laggo-laggo kabinsanaan sa laggo-laggo na din diha ini insubay na to hinangon inubat at tawakan inhikaubat kanya subay kita ni lumayo hapargyanon hasad ini lumayo kita ni ubatan na to ingin hawabaranta magtuyo kita ni tuod sambil amuing katumtuman tintay manghudda sing karayawan sambil mabot aming kaubat aning pangatayan mo sin sakiten manginduan ako kaniya sambil makapamung na kau masya Allah la quwata illa billah kakitaan mintay manghud mo imangkat di mayaw in kabuhianan si mambu di mayaw in pag-usahing katan
na subaylong, Masya Allah. Pagbayya sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Gaman, mangindua kita. Mangindua kita niyo. Amuin, ampa na dumayaw in hal niya, sumambo siya. Na inyat to alamat sindi mayaw ng pangatayan mo, din hasad. Di na kau maghinang uno-uno, amuin hikamudara, kakangi hatay manghud mo. Sibu udah habis sarah, sibu udah kakahinang hapiil, subay tayat to amuin marayaw sadya patay manghudta. Amuyating kiaunan na bunal niya insakit ini mangdahi sa papagyanun al-ain, amuin pagyanun, amuin sakit, evil eye, subhanallah. Sabab in Jabir radiyallahu anhu namung siya long niya din Nabi sallallahu alaihi wasallam nakapamungin Rasul sallallahu alaihi wasallam aktharu may yamutu min ummati ba'da qada'illah in kamatauran long niya magkamatay ha ummatku din ha mga ummatku pagpuas sin amuin pakadaran gantaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala wa qadrati bil anfus amuin pagyanun al-ain halian na to adakala mahinang kita sabab amuin masakit intay manghudta. Majulja na intay manghudta. Sabab intuin, in pagtakabur, in amuin mahinang tunapsuhan, kuripot, at tawagkan hasad ini, intuin ni, puunan usulan sing kangian. Aniban na tutuod lando, labi awla yari kita nuhabulan Ramadan. Imaksud priority sin Allahu tabaraka wa ta'ala katu, patutukan in pangatayan ta. Murah-murahan, yari na kita niyo hakawhaan taglima sumud. Malano na yung pangatayan sing kita niyo. Di man jari yaun pa in kangian. Yaun pa in mga nasabot sing kita niyo katan. Di man jari. Sabab in yaangan-angan ta, in kabayaan ta, amu in madawhad ta, amu in karayawan dunya akhirah. Nabangdiha dunya, amuin pagyanun almal khairun so amuin malul khair amuin pangalta sa rayaw-rayaw madawhatta biada sin pamungsin Rasulullah in sa abdal amuin longta treasure pangalta madawhatta rindi lisanun dhakir amuin dilata timutumtum sadya Allah tabaraka wa ta'ala wa kalbun syakir pangatayan nagsasarang sukul sadya Allah ta'ala wa zawjatun mu'minah iban asa wa bariman subhanallah amuyat tu in nasabot sin Rasulullah biada kau nakataw gusi nasabot indila impangatayan iban asa wa bariman sabab makatawang kaymo hapag iman mo ikakusog sin pag-iman mo ikatawang sin pagdunya mo iban pag-akhira mo subhanallah bangkaw kaya anugharaan sin tuwi ni amuin dila nagjijikir pa Allah Ta'ala. Pangatay nagsusukur pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iban asa wa bariman salih. Biada kau nakataw gusi din di hababaw sin dunya. Amuyat to in subay na to dawhatun din di hadunya ini. Sarta ayaw na to kalupahan. Daran kita ni magpatilibon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab in kalbun syakir lisanun zakir asal bita na sin Rasul sallam makatabang kay mo dunya akhirah apakaradjaan sin agama mo iban sin pakaradjaan sin pag-akhira mo.